Ngithulela vele kodwa ake ngithe ngaphambi ukuthi ngikhulume lokho engifisa ukukhuluma la ake ngikhuluma umlanjwana ngalempucuzeko mangithi umlanjwana ke ngisho ukuthi ngizokha phezulu angizongena ngigxile ngalempucuzeko esisu somsindo ongaka namhlanje njengoba sibona abantu bekhuluma kangaka nje ababe ngeke iqala lempucuzeko kodwa namhlanje bakwazi ukuyijijimeza ngemkhonto sebexoxa nemlando ngempucuzeko esiyethukayo thina ukuthi hawu kahleni bo ngoba hey bafethu ukuyibuza umubona umuntu ekhuluma ukuthi ukhulela umuntu engashawa nekhaya engakhuzwa yini ukhule engakhuzwa yini engashawa yini mangabe ebheke eceleni noma enhlanhlatha awu uNkulunkulu wami yeke indlela esafundiswa abhlungu ngayo ukuthi kufanele sikhulumeni kodwa ke kulungile ngoba phela umuntu nomuntu uyayikhethela indlela afisa ukuphila ngayo ngifuna ukukha phezulu ngalempucuzeko uqala kwami mina ukwazana nomcineka kwakunyaka ka 2004 ngiqala ukwazana nomcineka ngangithi mangisakaza lapha ngiyibone lensizwa yemiyeko imlapha ewindini cishe waba zikhawo amasonto amabili ngesonto lesithathu yafika futhi ngoba kwagcwala kakhulu ukuthi ewindini kodwa imiyeko ngangiyiqaphela ukuthi awimiyeko leya sengiyibona ihlandla lesibili ngesonto lesithathu makuphela uhlelo yathumela umfundisi uZulu yacela umfundisi uZulu ephuma lapha yamcela Mageba ngicela ungicelele lensizwa ngifisa ukuyibona nami ke ngangisayilindele imoto ezayizozongithatha lapha ngoba ngangisayihambela ngeenyawo awungiphumeke ngoba abantu mabengicela ngeke ngiphume nje ngibabone ngiphume ngiyibone lensizwa ingitshela ukuthi hayi yasemacinekeni 2004 ingitshela ukuthi hayi yasemacinekeni kwamaphumulo kanje hayi insizwa ngibuye ngisebenze mina izinto zoku-entertain abantu kunomcimbi esiuhlelayo la hawu niuhlela nobani na siuhlela noMandla Mdletshe okay uMandla Mdletshe ngisebenza naye yebo hawu uzobe ukuphi hayi uzokusentuzuma owani okamaskandi wawulapha entuzuma lo mcimbi lo kwakukhona kuona kwakukhona ophuze ekhemisi kukhona umfiliseni magubane kukhona izingane zoma kukhona imthente angisazi abanye obani oh yebo kukhona iphova likadikadiki umgqumeni shisa lapho ingoma eyayithi izikhami iziko ivutha bhe nengoma yamagcokama eyayithi yodibhuxe ekhona futhi naye bemqashile kulowo mcimbi lo umcineka ayizongifunela wona ngiyophatha uhlelo lapha sazana kanjalo nomcineka ngomcimbi ababewuhlela noMandla Mdletshe 2004 unyaka uyophela hawu savele sazwana lensizwa saba ngabangani kuningi esaxoxa sikuhlanganisa ngithanda nami umqondo wayo iqaphu leli mayikhuluma sihlanganise izinto ke ngamuva ngiyacabanga ukuthi uyophela unyaka 2006 sihlangana engihlanganisa yena umcineke engihlanganisa noThabani Mfokamthembu kwathi kamuva eminyakeni emibili yalandela lapho satholana noSandile Mfokandlana impucuzeko izizibe khona umcineka noTshatha abacabanga indaba ye-event enkulukazi engaba seThekwini emva kwe-event yayisentuzuma umcineka noTshatha sayithula indaba kuThabani wayithakasela kakhulu uMthembu wayemuntu ehlala eGoli uThabani esebenza kwa-Urban Brew esebenza ezintweni ze-TV maningi imidlalo yamabona kude lapha ayisebenza kuyo behind the scenes eproducer enza yonke lento bese ngixoxa kumcineka noThabani ngelanga indoda uyazi ukuthi kunephupho enginalo ngiyawuthanda umlando mina kunenye movie engifisa ukuthi siyenze ngoba nayi le ndoda ine background ye-TV kunenye movie engifisa siyenze la ethinta iqhawe elithize umlando thize kodwa izosebenzisa ngoba izodinga i-research asasukuma sahla senyuka sizama ukuthola i-research sizama ukuhlangana nosolazi abathize ngaleyo ndaba leyo wafika umqondo wokuthi ake kufuna i-funding yafuna i-funding mayifuna i-funding wathiwa man athi Mfokamthembu no ake sizame manje ukuqeqesha abantu for izinto ze-TV
abantu aba-actayo, abantu aba-behind the scenes oproducer, baningi nje ngiyibona amagama enyuka lapha masiboma bona kude lapha abaningi bahlale bebonga abaphuma lapho bayizinto ezithize namhlanje imidlalo eminingi ababona kude beqeqeshwa yini impucuzeko yadaleka kanjalo impucuzeko yadaleka kanjalo qondo kodwa ukuthi kube khona leyo movie kwakuwungobe lokhulumayo umqondo ukuthi kube khona ifestival umqineka noTshatha 2 engisho ukuthi ke bakwethu ningakuvumeli ukukhohliswa abantu abangongqeqe abazenza osiyazi bayo yonke into benikhohlisa bengazi ukuthi into iqale iphi kanjani ngithi angulande lokho emuva ngoba kubalekile yakhona ke impucuzeko yazaqala ngo2011 sisebenza iminyaka sihlangana lapha kwelenye lamahotela la eThekwini sihlala khona base besazi kuba zonke insuku sasinama meeting khona siplana lempucuzeko yakhandeka yaphuma yaphezulu yenza into eziningi inegama namhlanje lingaka hayi ukuthi impucuzeko umaskandi kuphela yenza imikhakha eminingi ehlukahlukene ethinta izinto ze-television abaningi abakwazi lokho bazazela ukuthi impucuzeko umkhuluma ngathi impucuzeko ukhuluma ngomaskandi kanti ziningi izinto impucuzeko ezenzayo awunixole ngomsindo bakithi ngizele phela umsindo thula ngizele phela bakithi thula mfana mesa ngibona so ke yaqala lapho ke indaba ke ngani zakwethu engisho ukuthi ke kuyangijabhisa futhi kungiphatha kabuhlungu ukubona umuntu ozenza ungqeqe ehudu lamagama ethu phansi esethuka mihla namalanga ngenxa yalemisebenzi esiyenzile eyasithatha iminyaka ngangakazi nokuthi uyokabe khona umuntu onjengaye kodwa namhlanje ukwazi ukukhuluma aqaqamuke exoxa umlando ongekho ongamanga athi ngalandwa mina ngazoba ichuse ngalandwa ngilandwa ubani kuphi ngoba yithi abasunguli balento angizokhuluma ke ngani zakwethu ngiqeqa amagula bengithi angikukhe phezulu lokho